ke Shad suk Mynsiem ke balai Sengilenter, jong ke Seng Khasi Laitarted ke bahab ha East West Khasi Hills, ke lalong ke bai Shongkun, wat la ke don kendiat ke jeng pentot jong uslap. Hakani ke Shad suk Mynsiem ke balong nado ke arpau tarik arpau wei bat penkut ha ke arpau tarik, lawan ban shim bentada bun bahagi nong Shad kentei bat shinrang, bat kam tam da kiriu rang ba jong kitanat Seng baper. Ya ketika Shad lawan berpenhap perdana ke arpu tarik da Presiden ke HYC Seng kemi ubak Robert Jun Karjarin. Ya ketika Seng lawan berpenhap perdana ke arpu tarik da Presiden ke HYC Seng kemi ubak Robert Jun Karjarin. Kamram jong gano kaniam kalong berpenha yo kun penriu haknik selapati. Kadai galenti kemengi kun penriu min itu yo boleh nunggu nong tau. Kadai gaban lam lenti yang ni nomor klaim kaniam ngin sakma ngin ja lenti bot lesiru ngin klet yelau jong nunggu nong tau. Ladang ipai haki ying kisem gijongi mentah ladang ipai hasnong hakari bot kejap nriu gijongi sosi banong bakat nang mi kisngi bot kia ukun benriu jongi ulan nang jengai nang lendet daka jengmot jeng perhat daki kam yo boleh nunggu nong tau kadi ke kamram jong kisengam gibu fer pen kenau yo kun penriu wadu boleh wala tau wala bu yang ni bat kadi ke kamram gejongi ban but renti ya ke ei kepala ununggu nong tau upta yang ni